Pertama pun Nabi Adam Idris Taulan, yang kedua Nabi Nuh, Nabi Lut, kelima Hud dan percaya, nama Ibrahim, 7 Yakub, 8 Ayub, sabar bala, 10 Saleh, 10 Yusuf, Ismail Ma'ruf, 11 Kana, 12 Ishak, 13 Harun, 14 Nakun, Nabi Musa, 15 Daud, 16 Sulaiman, 17 Zakaria, 18 Syuaib, berkata simak Ilyas, sekurang belaka, genap 20 Nabi Yunus, 21 Nabi Yahya, 22 Zulkifli, Ilyas Nabi, 23, 24 Isa Narullah, Muhammad yang sang, 25.